Dobro Dobar večer. večer. Vaše ime? Marija pri telefonu. Evo, Marija. Če ni Jožica, je pa Marija. Evo, gospa Marija, kaj vas zanima? Za hčerku bi prosila za slogo v družine. Sloga, bravo. Ona je u braku, Poročena je. Ja. a tu ima dosta problema, draga Veliko moja. težav ima, pravi Zorica. Vaša kćerka je toliko tužna, a da li znate vi to? Zelo žalostna Ja. je, vi to veste? Ja. Puno laži, puno prepreka, puno gluposti. Veliko ovir, veliko laži, veliko... Ja ću bedarij. vama sada u ovom trenutku, ajmo reći, pokrenuti njenu nesreću, sreću, ali ja bi vas iskreno, ali ovako vas molim, ako dolazite kod mene, zbog nje ponesite mi njenu sliku. Ovoj osobi treba mnogo više nego ovo sad što radimo. Jeste Pravi čuli? Zorica, da njeno nesrečo bo zdaj sicer spremenila v srečo, ampak vas tako Ja. lepo prosi, da če le imate možnost, pridite k njej, k Zorici osebno in prinesite zraven sliko vaše hčerke, ker Ja. ji rabi veliko več kot to, kar ji lahko danes naredi preko TV ekrana. Ja. Draga moja, Prostite se zdaj le. zatvorite mi oči, ok? Zaprite oči, Ja. bodite z mislimi pri hčerki. Om Aim Hrim Shrim Yamaha Sarva Roga Čavala Čavala Šam Kuru Kuru Saha. Draga moja, vjerovali vi ili ne, mogu se stvari riješiti, mogu se pokrenuti. Želim vam svu sreću ovog svijeta, broj 1, broj 5 i broj 10. Številka 1, 5 in 10 so vaše Ja. številke. Svako dobro. Vse dobro. Lahko noč.